Poštovani gledalci televizije Pink, dobroveče, srdačan pozdrav iz studija 5 naše televizije. Dobrodošlicu vam želim u nagradnu igru, u veliku nagradnu igru i veliko izvlačenje pod nazivom Čista desetka. Dobroveče, poštovani potrošači Ideja Roda i Mercator prodavnica i učesnici u ovoj nagradnoj igri pod nazivom Čista desetka. 10 pravih pravcatih lepotana Fijata 500 hibrid čekaju i vape za novim vlasnicima večeras. Dakle, bit će izuzetno uzbudljivo, a nekom i tekako srećno ovo veče. Kada je reč o hibridnim vozilima, za većinu ljubitelja automobila, oni su nekako i mala nepoznanica, predstavljaju relativno nov proizvod. Poznato je da su pomalo i pomodarski delovali u početku, posebno iz razloga što su hollywoodske zvezde uz njihovu pomoć demonstrirale kako su ekološki osvešćeni, kako brinu za planetu. A sumnjam da ste znali da je prvi hibridni automobil predstavljen na salonu automobila u Parizu još davne 1900. godine. 1901. je proizveden prvi model koji je bio senzacija, a do 1905. je proizvedeno i prodato preko 300 vozila. Evo kako izgledaju naše nagrade, dakle Fiat 500 hibrid, ukupno je 10 dobitnika, očekujemo večeras, a uopšteno govoreći, hibridni automobili štede gorivo i emituju mnogo manje ugljen dioksida od konvencionalnih vozila. To je zato što ovi automobili koriste kombinaciju električne energije sa konvencionalnim motorom, a inače prednost hibridnih automobila je što su napredniji od ostalih zelenih alternativa. Dakle, ideja prodavnice, Roda marketi, Mercator hipermarketi, nekome od vas večeras će ulepšati ispraćaj stare kalendarske godine i ulazak u novu, jer upravo večeras biramo 10 srećnih dobitnika u nagradnoj igri Čista desetka. Automobili su spremni, oprani, dakle 10 potrošača koji budu imali najviše sreće osvojit će Fiat 500 hibrid. Da podsjetim da je priliku da učestvuju u nagradnoj igri imala cela Srbija, s obzirom na to da se više od 330 Ideja Roda i Mercator prodavnica nalazi u više od 80 gradova i mesta širom naše zemlje. Upravo iz tog razloga u ovom studiju večeras imamo više od 380.000 popunjenih kupona. Evo ovde su, a pored njih su i moje večerašnje asistentkinje Jelica i Nevena. Dakle, da podsjetimo kako ste uspeli da učestvujete u nagradnoj igri, da biste dobili kupon. Bilo je potrebno da u periodu od 30. novembra 2020. do 6. januara 2021. u Ideja Roda i Mercator prodavnicima obavite kupovinu veću od 2000 dinara i da na računu imate barem 3 proizvoda sa oznakom Vredno je zajedno. Jedno kratko podsjećanje, Vredno je zajedno je kampanja koja promoviše najpoznatije brendove iz zemlje, regiona i sveta. To su proizvodi koje najviše volimo i koje svakodnevno kupujemo. Oni su deo naše svakodnevice, a time i deo našeg života i zato su vredni i nalaze se zajedno na policama Ideja Roda i Mercator prodavnica. Pomenuo sam da su asistentkinje tu, preko 380.000 kupona, automobile smo videli, prava senzacija i pravi su srećnici oni koji od večeras postaju njihovi vlasnici, a da podsjetim, tu je i komisija, dobroveče, poštovanje, to je stručni tim ispred Mercatora koji će utvrditi naravno verodostojnost kupona, ispravnost, znate kako je sve to išlo, fiskalni račun, podaci i sve ostalo. Pa da krenemo, da ne časimo časa, da vidimo koga ćemo obradovati na samom početku. Dakle, delimo 10 automobila, Fiat 500 hibrid, večeras, evo, uživo ovde u programu, evo, Nevene, donosi mi prvog dobitnika, da li će biti prvo pa muško? Da. I to prvi Fiat odlazi u Leskovac, Mihajlović, Zoran je prvi dobitnik. Prvo pa muško. Dakle, Zoran Mihajlović, čestitamo, pozdrav za Leskovčane, nemojte se ljutiti malo zbog ovoga, ma šta god da se ljutite, bit će i slavlje i tekako. Samo da komisija proveri verodostojnost podataka, tačnije ispravnost kupona. Lepo je krenulo. Dakle, prvi Fiat 500 hibrid, jeste sve u redu, odlazi u Leskovac. Čestitamo, Zorane. Idemo dalje. Jelice, odaberi ti drugog dobitnika. Da vidimo. Dakle, krenulo je lepo. Ponovo jedan muškarac. U pitanju je Vukan Sibinović. Ovaj Fiat odlazi u Zaječar. Dakle, ime drugog dobitnika Fijata 500 hibrid
Vukan Sibinović. Dobitnik je iz Zaječara. Bravo, čestitamo. Samo nam malo vremena treba da potvrdimo da je sve u redu. Tako je. Prelazimo na izvlačenje trećeg dobitnika. Čista desetka je naziv nagradne igre. Delimo ukupno 10 automobila Fiat 500 hibrida, podsjetim. Vredelo je kupovati u Ideji, Rodi i Mercator prodavnicama. I evo sada jedna dama, kako će ovo izgledati lepo kada ulicama Valjeva Natalija Tufekđić, ako ne grešim, a ne grešim sigurno, bude provozala svoj Fiat 500. Treća dobitnica, u ovom slučaju sreća za Nataliju Tufekđić iz Valjeva. Bravo! Senzacionalno i spektakularno su ovih 10 nagrada izvuče i izgleda. Videli ste kako izgledaju naši automobili i naše nagrade, a vrlo je važno da emitovanjem manje štetnih gasova u životnu sredinu smanjujemo i zagađenje, a to uopšteno, napominjem i podsjećam, omogućavaju hibridna vozila poput naših Fiata 500 hibrid. Prelazimo na četvrtog dobitnika, dakle biramo četvrtog vlasnika Fiata 500. Četvrta nagrada ide u Boljevac, Živojin Ivanović. Da vidimo, dakle, Živojin Ivanović iz Boljevca, Fiat 500 pod rednim brojem 4 dobija vlasnika. Ja mislim da se dobro vidi, tako je. Dobro, Nevena, neretko zovemo bazen sa kuponima, ali zaista ih ima puno, gotovo 400.000 i sve u redu za dobitnika broj 4, dobro. I sada malo do Novoga Sada, Goran Stojanović, peta nagrada odlazi u Novi Sad. Bravo i čestitamo, Gorane. Dakle, i ovde će se večeras slaviti. Moram da napomenem da nismo izabrali slučajno i ovaj datum direktnog izvlačenja uživo na televiziji Pink. Dakle, u novu godinu po pravoslavnom kalendaru julijanskom neko ulazi sa novim i to kakvim automobilom. Prelazimo na izvlačenje šestog dobitnika. Jelice, kome donosiš sreću? A? Šta misliš, da vidimo? Nećemo daleko. Do Zemuna. Naredni dobitnik Žarko Brecl iz Zemuna. Dakle, šesta, ako sam dobro rekao, da. Šesti dobitnik. Čestitamo, Žarko. U zdravlju da se vozite i da još po nekoga povezete, naravno. Nemojte samo sami. Sve u redu sa podacima i sa fiskalnim računom i svim potrebnim da bi kupon bio regularan. Prelazimo na izvlačenje sedmog dobitnika. Lepo. Nekako mi posebno zadovoljstvo kad dama dobije. U ovom slučaju je to Anka iz Kruševca. Ivković Anka. Dobitnica i sada, zašto ne reći, vlasnica jednog od 10 Fiata 500 hibrid. Specijalnih vozila, prelepo dizajniranih, a još važnije, sa sjajnim karakteristikama i, podsjetit ću, automobilima koji štede gorivo, emituju mnogo manje ugljen dioksida od konvencionalnih vozila i čuvaju našu životnu sredinu, to nam je itekako važno. Sve u redu i sa Ankom. Dakle, 7 smo do sada izvukli, ostalo je još 3. Da vidimo. Evo narednog 8. dobitnika, Aleksandar Murgaški, malo je ovako utanjio sa ovim ki, pa sam mislio da je Murgaš. Aleksandar Murgaški iz Novog Sada. Evo kupona, sve na njemu piše, vredno je zajedno, nagradna igra čista desetka. Svi oni koji su kupovali u Ideji, Rodi i Mercatoru, a posebno naš dobitnik iz Novog Sada, trljaju sad ruke, bravo. I ostalo je još 2 vozila da dodelimo večeras. Nevena, radiš to predano, nema šta. Da vidimo. Tu je fiskalni račun. Tu je... evo ga, da, pazite, sada dolazimo do... Jesmo rekli 8, jel? Tako je. 8. dobitnik. 9. 9. dobitnik.
Beograd, eto, tek 9. iz Beograda. Marta Sjeničić, još jedna dama. Dakle, Marta Sjeničić iz Beograda. Sad sa one strane, čestitamo, kakva nagrada i kakva nagradna igra, zaista. Baš pod sloganom čista desetka i za nagrade, a zašto ne reći i za potrošače. I evo, zaokružujemo polagano priču sa još jednim dobitnikom i time stavljamo ovako lepu tačku. Ona fraza je šlag na torti, nema tu šta da se doda i kaže, jer u Vranje nema laganje. Ovako malo intriga, pa sad Vranjanci misle ko je i šta je u pitanju. Mladen Dojčinović iz Vranja. Mladene, neki je na zdravlje. Čestitamo za ovakvu sjajnu nagradu. Vozite se u zdravlju, pozdravite vaše, lepo proslavite i mislim da će ovo biti jedna od najlepših, ako i ne i najlepših pravoslavnih novih godina u vašem životu. Poštovani gledalci televizije Pink, poštovani potrošači i Dea prodavnica Roda marketa i Mercator hipermarketa, rekao sam da će biti uzbudljivo veče, siguran sam i verujem da je i bilo. Pa vam želim svako dobro. Potrošači koji su osvojili nagrade, od srca još jedan put čestitamo, onim drugima predstojeći praznik i svako dobro. Hvala vam što ste bili uz televiziju Pink i srdačan pozdrav od svih iz studija 5 televizije Pink u Šimanovcima. Prijatno večer.